Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka khandai terek mutau banai leber usnam arjar arpo. UMDC jong kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP na Soyong constituency uba share borlang maulong. Ulapan pau ya kajing persya kajong u banlong Chief Executive Member UMDC jong kaseng United Democratic Party na Sora constituency uba Titos Khan ha Khasi Hills Autonomous District Council. Halo organik kajing persya nakaliang ke Batisi TV. Hakasngi ke babot klayo banyakren kerpang bat uba Titos Khan. Kai ke baudon banong halo organik kajing persya. Kajing siang kwa banong ie nama kasyong haka bor perkhat jongki. Den reng anang yaiban hi ba kinwan hi banya trelang. Nama ba kumbangi John Rekat haka state government. Te kumbangi John Rekat haka state committee padap. Te komen ba sawan hi banya trelang. Kumbang kalong ka beauty jongi kalong bangi adon lang. Gila bandon kijing bom ya stu jimbon. Dan reng kermen ba lang ba kijing ya penbet. Kermen ba kan saya bet.